Nah, ini suasana di desa panen pari. Belum kan? Ini butuh minjem lagi ngulai bagor wadah pari lor. Ini panen nih. Panggon gue apa sih? Ngincar pari. Sing wis dikinciri. Sing dipepel. Iki cuacane redan. Jadi Batung yang iki ngentasi gabah kan. Selautan deres. Nah, cuacanya mendung. Rautan parine dintasi, gabah dintasi. Ada yang bagor besok di pepenah. Yang mana hutannya babat pari mak? Mana hutannya babat pari mak? Sing anu dhuwure kae apa? Sing dhuwure. Lho pange codot. Apa nasi mateng? Oh. Nek saiki orang Wis entuk tolong bagor lur. Pas kembelundur. Alah. Suara gluduk lah. Suara gluduk lah. Nah ya tintasi ya. Hari bapak tarik nih. Wah, gluduk. Kita gluduk lor arah hutan nih tintas ini. Bos wih. Ini roti pepe. Bisa mau roti pepe itu dembagor sintas. Suasana di desa. Serampung lur. dulu kan nama ke bapak. Oh, Ora lu, atus kowe iki. emang. Ratus sih. Kamu. Hah? Ora
sholat perang ini. Sapa? Sanggup ukur kulit kok. Iya, rampung 5 day. Iya, anu ora kok. Apa nih? Sangune sholat. Ya iya. Liyane ora tekok deh. Apa? Aksel. Oh ya, ki musim corona kok. Orang tuh lunga-lunga sono. Sakno. Orang tamu tuh sekolah desa ya. Yo sakno. Rong sasi kok. Piye? Mergo corona. Uji karep anu ora ngumah apa sih? Bener. Ya. Ya, wis rampung. Uji Cukup sekian dan terima kasih.